سلام بینندگان عزیز، مخلصان همیشه برنامه‌های ورزش و خصوصا نفرانی که این لحظه توجه به نتیجه مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودو دارند. در توکیو یک چورابینی سطح باشکوه و با نفوذترین سیاره الان جریان دارد و ما امکان داریم که این شام باز هم اطراف نتیجه روز اول سبقت‌ها حرف زنیم و در مورد باز بعضی آن نقص و علت و باز هم مظفریت و موفقیت و باز هم جزئیات سبقت‌های پهلوانان شهرتیار سیاره باز اینجا هم توجه داشته باشیم. فرصتی برای معرفی مهمانان فرا رسید. نایب پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان نوریان پرویز و شارح ورزیده شبکه ورزشی مملکت مرادعلی تیشایف. و واقعا امروز یک مرحله را ما می‌بینیم که البته باز هم برای خودی ورزشگران و محض برای مربیان و در مجموع برای هر یک کشور هم نفوذ و اهمیت اولین درجه دارد. از نگاه شما موقع خود جودوکاران در همین مسابقات قهرمانی جهان چگونه است؟ اصلا گیریم برای تمام جامعه ورزشی جودو این مهمترین مسابقات سال تا همان سال برگزاری بازی‌های المپی میباشد، زیرا که در ضمن برگزاری بازی‌های المپی چمپیونات جهان اوید به جودو برگزار کرده نمی‌شود و علل خصوص در پیامد بازی‌های المپی سال آینده چمپیونات جهان برای هر یک جودوکار، برای هر یک کشور فدراسیون که در آن اشتراک میکنند این یک مسابقات مهم برای دریافت امتیازهای المپی به حساب می رود. اول خصوص برای تیم منتخب جمهوری تاجیکستان که عیناً برای اشتراک در این چهاربینی 8 نفر جودوکار موفق کشور با کشور ژاپن سفربر کرده شدند و امیدوار هستیم که ما موفق میشویم و ورزشگران ما با سری بلند به وطن برمیگردند. تشکر زیاد مرادعلی. در حاشیه این گفته‌ها باز چی میتوانیم تقویت دهیم پیش از آنکه ما سوژه اولین خود رو منظور بینندگان کنیم؟ در اصل برای همگان معلوم است که الکی این ششمین مراتبه باشد که کشور ژاپن همچون میزبان قهرمانی جهانی گشتن جودو به حساب می رود. اگر به تاریخ تشکیلیابی قهرمانی جهانی گشتن جودو نظر افکنیم پس می بینیم که میان مردان مراتبه 33 است که این قهرمانی جهان برگزار می گردد و میان بانوان باشد 23 این مراتبه همچون قهرمانی جهانی گشتن جودو برگزار می گردد و به طور رکوردی بار اول است که امسال در قهرمانی گشتن جودو نزدیک 150 کشور عالم پهلوانان خود را سفربر کرده است. خوشبختانه از جمهوری تاجیکستان 8 نفر پهلوانی که رفته است. فکر میکنم این پهلوانان یکچین به قول دیگر تیم منتخب کشور به اینجا سفربر گشته شده است و اکنون قهرمانی جهان از گرند اسلم، از گرند پری، از دیگر مسابقات ها با کلی فرق میکند. فکر میکنم این مرحله اساسی در راه توکیو است 2020. این بسیار هم مسابقات قاره جهانی می باشد که چهره های جدیدی گشتن جودو را برای این معرکه مهم پیدا می کند. تشکر زیاد، سلامت باشید. و چون کارگردان همینجا اشاره کردن سوژه اولین را منظور ما گردانند، امروز هم یک هیئت مکمل تاجیکستان و در مجموع اشتراکچیان این مسابقات قهرمانی جهان را که بسیار هم موضوع خیلی فراختر است و جزئیات مکمل همین سوژه میتواند که برای بیننده هم باز یک زمینه قوی جهت دستاورد و در مجموع جهت باز هم خلاصه‌گیری هیئت مکمل تاجیکستان و در مجموع پهلوانان مشهور سیاره داشته باشند. توجه میکنیم. یک سال قبل در ماه سپتامبر چمپیونات جهان اوید به جودو در شهر باکوی کشور آذربایجان دایر شده بود که در آن 9 نفر ورزشگران تاجیک اشتراک داشتند. از میان ورزشگران تاجیک بهترین نتیجه را 2 نفر، یکی کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلوگرم نشان داد که 3 نفر را شکست داده در دور چهارک نهایی با ناکامی دچار گردید و نهایتا در زینه هفتم قرار گرفت. همچنین ورزشگر دیگر تاجیک تیمور رحیموف نیز در آخرین روز مسابقه با شکست دادن حریفانش از کشورهای اکوادور، ایران و ژاپن خود در دور چهارک نهایی با شکست روبرو شده از کسب مقام‌های افتخاری محروم گردید. نهایتاً در باکو ورزشگران ژاپنی بیشترین مدال طلا را به دست آوردند و امسال چمپیونات جهان در همین کشور دایر می شود. پس از انجام مشق‌های داخلی جودوکاران تاجیک برای صیقل دادن مهارت خود به کشور ژاپن که صاحبان رشته جودو محسوب می شوند سفر کردند. هیئت 8 نفره ورزشگران تاجیک عبارت از خیام‌الدین جباروف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبکوف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استاپیریان، سید جلال سیدوف، شکر محمد میرممدوف و تیمور رحیموف طول چند روز با هیئت مربیان در شهر اواماری ژاپن
бо варзишгарони мураббиёни ҷопонӣ машқу тамрин карда ҳамчунин бо обу ҳаво ва табиати ҷопон мутобиқ шуданд. дар ин муддат варзишгарони мо ҳамчунин дар чорабиниҳои фарҳангӣ ва варзишии ҷопонӣ иштирок намуда афзун бар ин шабакаҳои машҳури ҷопонӣ аз тамринҳои ҷудокорони тоҷик гузоришҳое барои мардуми ин кишвар ироя намуданд. касби медал барои варзишгарони тоҷик осон нахоҳад буд, зеро теъдоди кишварҳои иштирокчӣ аз 129 то ба 149 кишвар афзоиш ёфта, теъдоди варзишгарони иштирокчӣ ҳам бештар гардиданд. аммо ин мусобиқа пеш аз бозиҳои олимпӣ бисёр муҳим хоҳад буд, зеро ки афзун бар нишону ҷоизаҳои пулӣ ҳамчунин варзишгарон метавонанд холҳои зарурии олимпӣ низ касб намоянд. бинобар ин умедворем саъю талош ва машқу тамринҳои ҷудокорони тоҷик натиҷаи хуб ба бор оварда барои меҳани худ ифтихор меофаранд ва имтиёзҳои зарурӣ барои роҳхат ба бозиҳои олимпии тобистонаи Токио 2020-ро касб хоҳанд кард. ташаккур. албатта боз ман фикр мекунам ки мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон имсол ҳам боз ҷиҳатҳои фарқкунандаи худро дошт ва имрӯз аз нигоҳи шумо ки инчун рӯзи аввал ҳам дар вазни 60 ва 48 кило аллакай ғолибон муайян гардидан ва пеш аз он ҳамон ба ҷузъиёт таваҷҷӯҳ мекунем ки аз нигоҳи шумо чӣ гуна ҷиҳатҳои фарқкунанда ба назар мерасад дар мусобиқоти қаҳрамонӣ? мусобиқоти қаҳрамонии мазкур бояд қайд намуд ки расо 55 сол қабл намуди варзиши ҷудо ҳамчун намуди олимпӣ қабул карда шуда буд ва дар ҳошияи баргузории ин мусобиқот ташкилкунандагони маросим як чорабиниҳои фарҳангию расмиёти хоси худро баргузор намуданд. алалхусус дар якчанд рӯз пеш аз шурӯи мусобиқоти мазкур конгресси навбатии федератсияи байналмилалии ҷудо баргузор карда шуд ки дар он ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии раиси федератсияи ҷудои мамлакат Нурло Лоиқов иштирок намуданд ва дар интихоби роҳбарони федератсияи мазкур ҳамчун узви ин ташкилот овоз доданд ва дигар хосиятҳои махсуси дигаре доштанд ки алалхусус метавон қайд намуд ки дар маросимҳои расмӣ оид ба баробарҳуқуқии зану мард дар чорчӯби ин федератсия ва мусобиқотҳои баргузории он баргузор карда шуд ки инам хосиятҳои фарқкунандаи чемпионати мазкур метавон қайд намуд, арзёбӣ намуд. ташаккури зиёд муродарӣ боз ҳам метавонем дар инҷо боз буданд баъзе боз ҳам дигаргуниҳое ки аз мадди назари шумо ҳам фикр мекунам дур намонд, чун дар рӯзи аввал бале дар пайравӣ аз гуфтаҳои муҳтарам Нориён Амиров гуфтанӣ ҳастам ки чун дар бораи баробарҳуқуқии зану мард сухан карданд. дар асл бубинед ки ин чемпионати ҷаҳон ва ҳамун 4 дақиқае ки ҳам барои мардон ва ҳам барои бонумо ҷудо карданд, яъне баробарҳуқуқии зану мард, яъне паҳлавонони мард ва бонуморо монданд ва аввалин маротиба дар таърихи баргузории чемпионати ҷаҳон як дастаи махсус ташкил карда шуд ки аз дастаи муҳоҷирон аст ки дар он ҷо ба таври махсус баромад мекунанд ва таҳти ҳамун шиёри федератсияи ҷаҳонии IGF баромад мекунанд ки ва агар аз ҷиҳати дигар гирем бубинед ки ҳамин маҷмӯаи варзишие ки худаш бунёд гардида буд аввалин маротиба макони баргузории бозиҳои олимпӣ дар риштаи гӯштини ҷудо буд, ҳамон толори Будокан ва баъд аз ӯ имрӯз ҳам макони қаҳрамонии ҷаҳони гӯштини ҷудо интихоб шудааст ва соли оянд ҳам паҳлавононе ки муваффақ мегарданд ва сафарбар мешаванд ба бозиҳои олимпӣ маст дар ҳамин ҷо дидор мекунанд. яъне 2 сол пай ҳам ҳамин маҷмӯаи варзишӣ яъне макони паҳлавонони ҷаҳони гӯштини ҷудо мешавад. ин худ як имтиҳони қабл аз баргузории бозиҳои олимпӣ барои ин толори варзишӣ ба ҳисоб меравад, зеро ки ин фикр мекунам бо як хусусияти дигари чемпионати имсола он аст ки бори аввал шумораи зиёди иштирокчиён дар он иштирок хоҳанд кард ва мухлиси зиёд ва ин шумора варзишгаронро дар худ доштан барои толор ин худ як имтиҳони калон аст. барои ҳамин худи ҳамон мизбонони бозиҳои олимпии соли оянд ҳамчун як санҷиши бузург ин мусобиқотро ба худ қабул намуданд. ташаккури зиёд. 2 нафар дар вазни то 60 кило ҳамон ҳайати муҳоҷирине ки шумо ишора кардед ва як бону дар вазни то 48 кило, 3 нафар дар рӯзи аввал ҳамон ҳаятро мукаммал кардан, ин ҳам як ҷиҳати фарқкунандаи
مسابقات قهرمانی این سال را نشان میدهد. ما از کارگردان خواهش میکنیم که توجه کنند البته به نتیجه روز اول قوزمایی در وزن تا 60 کیلو و 48 کیلو میان بانوان و بعدا خلاصه خود فکر خود را در این مورد ادامه خواهیم داد. در شهر توکیو ژاپن در چمپیونات جهان اوید به گشتن جودو در روز آغازین ورزشکاران ژاپن از دو نشان محروم شدند. در این روز مجموع مدال های دو وزن 48 کیلو میان بانوان و زیر 60 کیلو میان مردان صاحبان خود را پیدا کردند. از جمله اولین هنگامه چمپیونات جهان در فینال وزن زیر 48 کیلوگرم میان داریا بیلودیت از اوکراین و توناکی از ژاپن بود. در این نیروسنجی مدت اساسی وزن تا زیر 48 کیلو میان بانوان پیش سفیر رده‌بندی جهان جداکاری میزبان مسابقات فوناتوناکی با حساب میرفت، اما داریا بیلودیت توانست که حریف پرقوتش را با امتیاز وزر شکست دهد و اثبات نماید که قهرمان جهان شدنش در باکو تصادفی نبود. همکنون بیلودیت دو کرات قهرمان جهان میان بانوان در وزن تا 48 کیلو به حساب رفته احتمالاً به جای فوناتوناکی را صدرنشین رده‌بندی شود. ضمناً در زینه سوم این وزن اورانسسک مخبت از مغولستان و دیستریک کراسنیکی از کوسوو قرار گرفتند. همچنین در روز اول مسابقه در فینال وزن زیر 60 کیلوگرم دو ورزشکار سابق اتحاد شوروی لوخومی شخویمینیانی از گرجستان و شرافالدین لطفالویف از ازبکستان اندر میدان رقابت شدند. لوخومی در مرحله نیمه‌نهایی ناگایاما ریوجو از ژاپن را شکست داده توانست که در رقابت‌های نهایی نیز نخست با امتیاز وزر از لطفالویف پیش گذارد و در ثانیه‌های اخیر با ثبت ایپون با نامش عنوان قهرمان جهان را به خود اختصاص داده. در زینه‌های سوم این وزن سمیتوف ایلدوس و ناگایامی رایوجو قرار گرفتند. همکنون ورزشکار بانوی اوکراینی و ورزشکار گرجستان داوطلبان ژاپنی را پشت سر گذاشته در روز اول صدرنشین جدول نشانها گردیدند. تشکر و دوستان عزیز، یک فرصتی که اندک باز هم معلومات بیشتر گرفتیم دایر به نتایج این مسابقات قهرمانی جهان در دو وزنی که روز اول برگزار شد و میتوان گفت که امروز البته میان بانوان یک توجهی بیشتر که بود در ادامه سبقت ها امروز هم یک تحولات به نظر رسید از اون سبقت هایی که قبلی، چون اشتراک ورزشکاران هم از 38 کشور سیاره 44 ورزشگر در میان بانوان در وزن تا 48 کیلو چگونه میتوانیم این را شرح دهیم؟ خیلی که قبلا قید کرده بودیم سال از سال شماره ورزشکاران بانوان در نماد جودو زیاد شده ایستاده است و اگر سالهای اولی که این مسابقات بین زنها برگزار میگردید برتری یا اولویت تنها با ژاپنی ها در خاص بود. این زمان ما مشاهده علاوه خصوص در روز اول مسابقات ما شاهد از آن شدیم که ورزشگر بانوان دیگر کشورها به مثال این جوان دختر اوکراینی آنها جلوی خود را در این نمود ورزش داده ایستادند و به جهانیان اثبات نموده ایستادند که نمود ورزش جودو خواسته دیگر کشورها بغیر از آن وطنداران این نمود ورزش و دیگر ابرقدرت‌های این نمود ورزش معمول جهانی هستند که مثال در خود اوکراین یک دختر 18 ساله که توانست جهان را تسخیر نماید این خود یک اثبات این گفته است. و واقعا هم اگر ما با فهرست به همون نشان داد توجه کنیم امروز هم در رده‌بندی این بانوی اوکراینی که در مسابقات قهرمانی جهان دست بالا گردید شرفیاب شد در مقام دوم است در رده‌بندی و این باز هم توناکی فون این ورزشگر بانوی که ببینید چگونه جایش را عوض کرد. مرادعلی من درباره رده‌بندی می‌خواستم همین را بیان کنم که این رده‌بندی وابسته اگر ببینید در همه نمودهای ورزش همین است. رده‌بندی مثلا در فوتبال هم است، در دیگر نمودها است که اگر ورزشکار کم اشتراک کند این موقعش را از دست می‌دهد. در رده‌بندی مثلا برای مثال من میگویم قهرمان 9 کاراته جهان گوشتین جودو سنگین وزن تدی رینر حالا در رده‌بندی حتی از 10 گانه شامل نمیگردد، یعنی شرکت نمی‌ورزد. مثلا برای مثال داریا بیلودیت که 2 سال است که پای هم عنوان قهرمان جهانی گوشتین جودو را در وزن سبک زیر 48 کیلو به دست می‌آورد. مثلا
ин вобаста аст аз ширкат накарданаш, аммо масалан ба хотире ки тонаку фун бештар дар мусобиқаҳо ширкат меварзад, аз ин хотир мавқеашро мустаҳкам нигоҳ медорад. баъд як чизи дигарро ман мехостам дар ин ҷо иброз кунам ки чун дар бораи Билодин мегӯем, ёдрас мешавем соли 2008 ки вақте падари Билодит дар бозиҳои олимпӣ бо Расул Боқиев мубориза бурда буд ва Расул як усули зебое ки дошт, ҳамин падари Билоловро тавассути пой ба бисёр усули техникаи баланд ва фикр мекунам барои мухлисони тоҷик ин фарзанди Геннадий Билодит ошно аст. аз ҳамин хотир барои мо хотирмон мебонад ҳунари ин бону духтар. як фарқияти дигари амин радабандии вазни 48 кило дар он аст ки миёни бонувони ин вазн дар радабандии 10-гонаи беҳтарин ягон кишвар такрор наёфтааст. зеро 10 бонуи 10 кишвар дар он ҷо мавқеъ хос доранд. мисол дар баъзе вазнҳо агар нигарон бошем, 2 нафар аз ҷопон аст ё 2 нафар аз фаронса аст ё дигар кишвар аст. дар ин вазн бошад гуногун рангиро дида метавонем шоҳид бошем ва чӣ хеле ки муодарӣ қайд кард, иштирок нанамудани Билодӣ дар мусобиқотҳои пайваста ӯро дар мавқеъи дуюм боқӣ гузоштааст, лекин дар он мусобиқот ки вай иштирок намудааст ва кӯшиш мекунад ҳадяқал то ба финал роҳ ёбад. то на ки фу набошад, пайваста аз набудан ва иштирок накардани Билодӣ истифода бурда дар мусобиқотҳои тоскулоҳи Федератсияи байналмилали ҷудо иштирок намуда музаффариятро ба даст оварда истодааст. ташаккури зиёд. фурсати фаро расидааст. як лаҳзаи дигар ҳам аз ҳамон бисёр ҳам ҳунари баландаш, аз истеъдоди фавқулодаш якҷо тамошо кунем. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of ва таваҷҷӯҳ мекунем ки имрӯз аз кадом ҷиҳат ҳунараш фарқкунанда аст ва чӣ хусусиятҳоро дорааст ҳамин бонуе ки бисёр ҳам дилҳои миллионҳо нафар мухлисони гӯштини ҷудоро ба тасхир овард. ба ақидаи шахсии ман ҳамин қадди баланд ва ҳамун бозуи росте ки вай дорад аслан бартарии комили вай аз ҳамин ҳисоб нисбат ба ҳарифон дида мешавад, зеро ки дар вазни 48 килограмм аслан он бонувоне ҳастанд ки ҷисман мисол бузург нестанд, лекин даря новобаста аз қадди баланд буданаш вазни сабук дорад ва ҳамин бартарии худро бо ҷамъи он ҳунару истеъдоди хубе ки дорад кӯшиш намуда истодааст ба дараҷаи олӣ истифода барад ва аз ин усул вай доим ноили зафарият шуда истодааст. аз як ҷиҳате ки штаре ки муҳтарам нуриёнам гуфтанд, қадди баланд, дастони дароз бисёр имконият медиҳад барои варзишгар. ва бубинед дар таърихи гӯштини ҷудо аввалин нафаре ки дар синни хурдӣ, яъне дар синни 17 солагӣ унвони қаҳрамони ҷаҳонро ба даст овардааст, ҳамин бонуи украинӣ аст. ва муҳим аз он ки ӯ таҳти роҳбари ҳамон Геннадий падари худ тамрин мекунад ва худ модараш ҳам ба ҳайси мураббияи ӯ кор мекунад. яъне ин бону як маротиба то соли 2017 дар қаҳрамони аврупо ширкат меварзид ва баъдан анамун фуна соли 2017 унвони қаҳрамониро ба даст оварда буд ва ҷопониҳо умед доштанд ки дигар бо фуна касе рақобат карда наметавонад ва пай ҳам 2 маротиба бубинед ки дар қаҳрамони ҷаҳон исбот мекунад ин бонуи украинӣ ки пурқувват аст ва касе ба ӯ баробар шуда наметавонад. ин аллакай дуюмин шикасти фуна аст ки дар
қисмати финалӣ дар қаҳрамонии ҷаҳон аз дасти билоди шикаст мехӯрад. ва таваҷҷӯҳ кунем ба соли 2018 аввалин бор ҳам инҷо мо ҳамон наморҳоро метавонем ки як лаҳза манзур кунем ва ҳамон натиҷаи арзанда дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳонро ки насиб гардид. инҷо ҳам бибинед дар овони хеле ҳатто қадам ба наврасӣ ниҳодан дар синни 17 беҳтарин натиҷа аст ки мо метавонем аз ҳамон саҳифа як лаҳзаи дигар ёдовар шавем. инҷо таваҷҷӯҳ мекунем албатта ба ҳамон саҳифаи хотирот. имрӯз албатта нисбат ба соли сипарӣ гардида як дар истифодаи малака ва ҳунари ин бону боз ҳам метавонем ягон сухоне изофа кунем ки ҷиҳатҳои фарқкунанда боз мавҷуданд. соли қабл дар зимни баргузории ҳамин мусобиқоти ҷаҳонӣ дар кишвари Озарбойҷон мо муқими ҳамин мо шоҳиди ҳамин баргузории мусобиқот будем ва ҳамон рӯзи баргузории мусобиқот ҳамагон пешгӯӣ мекарданд ки фуна боз яъне ки ӯ ягона муддаии асосӣ буд барои қаҳрамоншавӣ ва ҳеҷ кас гуфта наметавонист ки Дарья Билодид ном духтари ҷавоне ки қаблан танҳо дар миёни навҷавонон зафар ёфта буду имрӯз омада байни калонсолон дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда истода, ягон кас бовар надошт ки ин духтарак метавонад ягон муваффақият дошта бошад. лекин то марҳилаи финалӣ баромад ва финал ҳам аксар мутахассисон онҷо мегуфтанд ки як тасодуфӣ буд ва ӯ дар финал баромад ва ҳоло Танака Фуна ӯро дар 1 дақиқа ё 2 дақиқа мағлуб месозаду қаҳрамониро ба даст меорад. лекин ин духтараки ҷавон тавонист барояд бар зидди Танака Фуна хеле хуб рақобат кунад ва ӯро бо як имтиёзи соф дучори мағлубият намояд. ин як афсона буд ва аксарият одамон дар ҳайрат гузошт. бале чун иброз кардед, бале ҳоло ҷопониҳо акнун мураббиёни ҷопонӣ фақат 2 нафарро дар миёни рақиб медонанд. миёни бонумон анамин Дарья ҳастад, миёни мардон бошад анамун Теди Ринер аст. 2 нафаре ки дар қаҳрамонии ҷаҳон яъне ҷопониҳоро шикаст доданд дар намуди гӯштини ҷудо. ҳамин 2 нафар ҳастанд. ҳоло ҳар куҷое ки Дарья аст, бубинед пеш аз рафтан ба қаҳрамонии ҷаҳони имсола ҳатто ҷопониҳо дар ҷопон тарғиб карданд Дарья Билодидро ва ин чун иброз карданд муҳтарам Нориён ки албатта ин навбат гуфтанд ки шояд иштибоҳе ки Фуна карда буд дигар ин навбат роҳ намедиҳад, албатта бозпас яъне ҷуброн мекунад. вале дубора ин бонуи Украина исбот кард ки ӯ қавӣ аст, дасту бозу ва ҳанамун қаду қомати ӯ як бори дигар исбот кард ки ин ҳамто надорад. аллакай 18-ро пур кард ин бонуи украинӣ, яъне имконияти хуб дорад. рақиб 24 сол дорад, аз ӯ чанд сол боло меистад. ташаккури зиёд. воқеан ҳам нафари сазовор фикр мекунам ин чеҳрае ки акнун падид омад дар ин сам дар ин замина боз ҳунараш тақвият меёбад. ҳаминҷо шоҳид шавед ана он партофте ки ба Дарья Билодид номи ӯро дар ҷаҳон машҳур кард. ҳамин лаҳза ашки ӯ тамоми мухлисон ва ҳаводорони ҳамин намуди варзишро ба ҳайрат гузошт, зеро ки ҳамагон интизор буданд ки мана ҳозир Танака Фуна як партоф мекунаду ва қаҳрамон мешавад. лекин ғари чашм дошт. Билодид партоф кард, қаҳрамон шуд, ашки худро рехт ва ҷаҳониён тамоми расонаҳои хабарӣ ҳамон рӯз танҳо дар бораи Дарья Билодид ҳоло як орзуи падари Билодид аст ки аз ӯ суол карданд ки чӣ барои шумо хушбахтӣ намерасад. гуфт ки ман ягона хушбахтие ки барои ман намерасад ин медали бозиҳои олимпӣ аст. акнун орзуи падар ба хотири медали олимпӣ аст ки падар ба даст наовард. шояд фарзанди ӯ дар бозиҳои олимпӣ соли оянда нишон диҳад. ин орзуи падар аст, дар як мусоҳиба низ иброз карда буд. ташаккури зиёд. агар боз акнун имкон дорем таваҷҷӯҳ кунем албатта боз ба ҳунари Дарья Билодид дар даври аввал озод буд, дар рақобати дуюм албатта намояндаи Португалро шикаст дод ва боз то ба марҳилаи албатта боз асосӣ инҷо ҳам боз як бонуе ки сари уна таҳти парчами Федератсияи байналмилалии ҷудо нафари амо ҳайати мукаммали муҳоҷироне ки чун дар ибтидо ишора кардед онро ҳам мағлуб кард ва баъдан намояндаи Испанияро шикаст дод ва варзишгарбонуи Муғулистонро ҳам мағлуб кард ва дар финал бо бонуи хеле шӯҳратёри ҷопонӣ ҳам рӯбарӯ гардид.
حالا توجه میکنیم به یک لحظه به یک فرصتی که 4 دور برای اینها هم خیلی خوب سومونیا و مرحله نهایی رو میتوانیم که یک لحظه با هم ببینیم که امروز هم باز با یک کسبیتی بلند با یک استعداد خیلی فوق العاده دریا ثابت کرد که در این زمینه و در این سمت اون نفری تصادفی نیست. میتوانیم اضافه کنیم باز در مرحله نهایی هنری دریا رو. باید قید نمود که تا به مرحله فینالی این هر دو ورزشگری موفق از یکدیگر فرقیت داشتن نسبت به اونه که چطور اونها تو به مرحله فینالی اومدن. تنکا فونا وقتی بسیار و بعضی رقیبان داشت که با او مشکلی زیاد دچار می اومد تا اونها رو شکست دهد، اما دریا بیلودی توانست همه اون رقیبانی که ورزیدشون مقاومت کرد همه اونها رو پیش از انجام وقت اساسی ظفر یابد بر اونها و همون چی میگویند یک استعداد فوق العاده استعداد و همون زحمتی بسیاری که نکرده بود و نسبت به رقیبش در فینال قوتش زیادتر بود و اینو باقی موند. قوتش زیادتر باقی موند و او کوشش نمود این برتری خود رو خوب استفاده برد و تنها توانست زودا این ورزش است. در اینجا هم تنها یک ثانیه به اهمیتی یا که از همون یک خود کنسنتراسیا رو گم کردن امکان میدهد که تو رقیب بر تو ظفر یابد و در همین دیدار توانست همون یک ثانیه ظفریت خود رو استفاده برد بیلودید و یا پرتاب کرد و توانست تا به آخر این امتیاز این برتری خود رو نگاه دارد. در وزنی که بیلودید گوشتین میگیرد وزن زیر 48 کیلو فقط رقیبان ارزنده بعد از فونا این دو نفری است که یکی از قزاقستان است یکی از مغولستان است. هر دو زاده مغولستان هستند و یکی قزاقستان رو معرفی میکند. او دو نفری که جایزه دار قهرمان جهان هستند و دیگر رقیبان برای بیلودید به مشکلی اونها رو شکست میداد و حتی فونا هم انتظار بودن حتی پیشگویی میکردن که این قسمت فینالی هم دیدنی است و ببینید افضلیت 100% برای بیلودید است و در بسیار قد و قامتی بلند چون در اینجا ابراز کردن اوریون بسیار امکانیت های خوبی برای مغلوب کردن رقیب دارد. هم پدر هم مادر زحمت میکشد و نتیجه زحمت امروز بعضا باز این ورزشکاران طبیعتا هم میآیند چون این ورزشکارانی که ببینید رکورد جهانی در تاریخ گوشتین جودو جوانترین بانویی که میان مردان هم که عنوان قهرمان جهان رو به دست آورده بود. همین اگر شاهد گردیده باشد در همین فینال رقابت فینالی تنکا فونو همین قدر کوشش کرد نتوانست یگان مراتب یک پرتافت اقلا با امتیاز مانند نزدیک به آن کند زیرا بیلودید برای مشکل بود این دختری از خود خط بلند بزرگجوسه رو همون پرتافت خوب نماید یا اینکه چسبیش کرده باشد که با پرتافت نزدیک باشد. این برتری امکان نداد و سراول کوشش نمود طریق شیدو ظفر رو به دست آورد و حتی 2 شیدو بیلودی داشت لیکن تنکوفون هم قدر کوشش کرد که شیدوی سهیم رو نصیب بیلودید گرداند و خود ظفر کند اما نتوانست. تشکر زیاد. اینجا اگر ما موازنه را توجه کنیم اینجا هم هنر و در مجموع کسبیت بلندی دریا الکی برای خودی حریفش هم مشکلی به وجود آورد. این یک خصوصیتی که در جریان سبقت هم بهتر شد و واقعا همین عامل ها باعث سرفرازی ورزشگر می شود. این تمرین بیشتر یک مشقت زیادی خودی همون استادان صاحب تجربه و امروز هم بیشتر الکی در این زمینه دریا ثابت کرد که واقعا در سیاره نفری شهرتیار و همچون رقمی حتی یک هم اعتراف. امسال هم در بازی‌های اروپایی رقم یک بود در مینسک بلاروسیا. در بازی‌های اروپا در مینسک سال 2019 هم و بسیار هم لحظه‌های هیجان و فرصت‌های خیلی جالب رو منظور کردیم. باز توجه میکنیم اکنون به نیروسنجی پهلوانان وزنی تا 60 کیلو. حالا اینجا بین مردان 73 نفر ورزشگر از 54 کشور اینجا اندک شمارش هم زیاد و نمایندگان کشورهای دیگر سیاره هم الکی هیئت‌های خود را در همین وزن اینجا هم سفربر کردند که این هم باز خیلی باز با جهت‌های فرق کننده و باز هم مقاومت و مبارزه رو باز هم دوچند و بیشتر کرد.
дар фарқият нисбат ба бонувон дар ин вазн миёни мардон аксари кишварҳо ду варзишгарии худро пешниҳод намуда буданд барои иштирок ва алалхусус мизбони мусобиқа ҷопон ду варзишгари муваффақи худ яке 2 карат қаҳрамони феълии ин мусобиқот ва дигаре як муддаии дигари асосии як номзад ба қаҳрамонӣ ва аксари ҳамин мутахассисон низ пешгӯӣ барои зафарёбӣ ба ҳарду ин ҷопонӣ медоданд ва агар мо ба радабандии ин вазн ҳам нигоҳ кунем дар он ҷо дар 10 гона ҳамин 2 варзишгари ҷопонӣ мавҷуданд гарчанде ки дар мақоми якум нестанд. Дар мақоми якум варзишгари рус мебошад ки вай танҳо бо назардошти он ки соли қабл дар мусобиқоти ҷамбастӣ яъне мастерс дар шаҳри гуанҷоу тавонист бар ҳама ҳарифони худ зафар ёбад ва имтиёзи бузургро ба даст орад вай дар мақоми аввал аст лекин аз ҷиҳати истеъдоду ҳунар баҳо бидиҳем варзишгар такато наохиса айни замон дар ин вазн беҳтаринҳост. бале ҳатто ҳеҷ кас бовар надошт ки ин паҳлавони масалан узбек ба ин мартаба расад. Ягона монеае ки барои ин такато буд, ҳатто роликҳои таблиғотӣ буд ки такаторо дар қисмати финалӣ медиданд ва ягона монеае ки барои ин такато буд ҳамин паҳлавони узбек буд, Лутфуллоев. ва кас бовар надошт ки бовар мекунед ки Лутфуллоев дар миқёси ҷаҳон ҷо надорад, аммо дар вазни зери 60 кило гӯштини ҷудои Узбекистон соли 2001 дар вазни 60 кило рақами 1 буданд. Собир Ришодов буд ки дар он ҷо 2 маротиба унвони қаҳрамони ҷаҳони гӯштини ҷудоро ба даст оварда буд дар вазни зери 60 кило ва якбора баъд аз таваққуфи хеле ҳам зиёд дубора чеҳраи нав пайдо шуд, ромония гардид барои ин қаҳрамони ҷаҳони ҷопон. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳунари Мишвидобадзе, варзишгари Федератсияи Россия ки дар ин ҷо дар бисёр ҳам як ҳолати ғайричашмҷӯш барои оламиён буд. ин гурҷи табор аст ин паҳлавони русам. фарқияти хоси ҳамин чемпионатҳои ҷаҳон дар он аст ки тамоми иштирокчиёни ин мусобиқот қабл аз баргузории он тамринҳои ҷадид мебинанд ва бо як тайёрии қавӣ ба ин мусобиқот меоянд ва ин ҷо мо на танҳо метавонем тариқи радабандӣ пешгӯӣ намоем ки дар финал мешаваду ки намешавад, зеро ба мисли ин баромади варзишгари рус як варзишгари дигаре ки ҳеҷ кас онро намешиносад мебараду намояндаи Тайпеи Чин мебараду варзишгари рақами 1 ҷаҳонро дучори шикаст мекунад. ин на танҳо ҳангома аст, бале пешгӯӣ шаванда аст, зеро ки мисол ин чемпионати ҷаҳон аст. ин ҷо мисол ҳама қавӣ аст, ин ҷо рақиби суст мавҷуд надорад. лекин бовар кунед дар таърихи гӯштин ҳамин худи Лутфуллоев боварӣ надошт ки ба ин мартаба расад ва ҳеҷ кас мухлисон интизор набуданд ки Лутфуллоев як паҳлавони узбек ки он қадар мавқеъ фақат ҷоизадори қаҳрамони Осиё аст, аммо як бора ин паҳлавони узбек тавонист ки қаҳрамони ҷаҳони гӯштини ҷудоро шикаст диҳад ва баъди шикасти токато тамом дигар паҳлавони гурҷиро тамошо кунед, он гӯштин мегирад. Дар он ҷо ҳеҷ кас бовар надошт, ҳатто паҳлавони украиниро дар ҳолати ногувор овард, аммо ба ҳамон ба қаҳрамонӣ расид. ҳоло дар ин ҷо Тайпе ташаккури зиёд. Папинашвили нафари дигаре ки боз ҳам дар даври аввал озод буд ва дар марҳилаи сеюм ҳам ба шикаст рӯбарӯ гардид, ҳатто дар марҳилаи чаҳорум як давр озод буд. Папинашвили ҳам яке аз муддаиёни асосии ин вазн буд, гарчанде варзишгари рус, зудокори рус таърихи шидо мағлуб шуда бошад ҳам вай натавонист он усулу ҳамун ҳунари болои худро нишон диҳад. Папинашвили бошад бар муқобили ҳарифи қазоқи худ Киргизбоев натавонист на танҳо имтиёзе ба даст орад, лекин ҳамзамон рақиби ӯ як партофти имтиёзовар кард ва бо ин имтиёзи худ тавонист бар Папинашвили қавиирода зафар ёбад.
اینجا اگر با تاریخ گوشتنی جودو رو هم نظر کنیم وزن زیر 60 کیلو هیچ ببینیم پرتو در اینجا هیچ کس باور نداشت که پهلوانان قرقیز با قزاق فقط مانع پهلوان قزاق پهلوان قرقیز پهلوان نوجوانی که اولو بود با همین پهلوان قزاق قرقیزباев مبارزه برد و این پهلوان قزاق هم نو از چهره نو است که با پاپیناشویلی که یکی از پهلوانان معروف وزن 60 کیلو است مانع گردد و این بسیار یک رویداد تاریخی شد و مسابقات قهرمانی این سال هم یک چند چهره‌های نو رو من فکر میکنم کشف کرد. یکی از دیگر فرقیت‌ها روز اولی مسابقات همین بود که ورزشکارانی یا خود جودوکارانی کشورهای آسیای مرکزی میانه توانستند در این روز هنر بالای خود را نشان دهند. دو قزاق یک قرقیز تا به مرحله پلی آف گیم راه یافتند و توانستند به رقیبان قوی خود به مثل ورزشگر از گرجستان ورزشگر از دیگر کشورها ظفر یابند. در اصل چنین شد. تشکر زیاد. چون سخن درباره قرقیزباев رفت و لطفاللویف حالا امکان داریم که باز یک لحظه توجه کنیم به همان استعدادی پهلوانی ازبکستان. بله لطفاللویف بسیار خوب درخشید. باور کنید بعد از ریشاد صابیروف من هنر همین پهلوان ازبک رو در گشتن جودوی وزن زیر 60 کیلو احسن میخونم. ریشاد صابیروف هم یکی از داوطلبان اساسی بود و 2 مرتبه عنوان قهرمان جهان را به دست آورده بود و 3 مرتبه در بازی‌های المپی جایزه‌دار است در وزن زیر 60 کیلو و این لطفاللویف این با لطفاللویف این کس باور نداشت. حالا ببینید پهلوان انم قهرمان سال 2018 ژاپن با مقابل لطفاللویف میبره در این نواخیس تاکاتو است. 2 کرات قهرمان جهان سال قبل نیست قهرمان گردید سال 2017 نیست قهرمان گردید. هنگامی که به میدان برآمد تمامی مخلصانی در آنجا بوده مخلصی امروز انتظار قهرمان شوی تاکاتو بودند لیکن لطفاللویف با آنها اثبات نمود که انتظار قهرمانی نباشد و امروز من در اینجا برای قهرمانی از کشور ازبکستان حاضر آمدم و با هنر استعداد خود با یک پرتافت عالی خود تاکاتو رو دچار مغلوبیت نمود در سبقت چهارم خود در سبقت چهارم خود. اما اگر با آمار نگاه کنیم سال 2017 آنها در گرند اسلم گشتن گرفته بودند در قسمت فینالی ما از همین جفت گشتن گرفته بودند و پهلوان ژاپن پهلوان ازبک را شکست داده بود. اکنون بعد از گذشت 2 سال دوباره آنها روبرو شدند. همین سال در یکچند مسابقاتی که تاکاتو اشتراک کرده است و یگان بار دچار مغلوبیت نشده بود. و این یکمین مغلوبیت او در سال 2019 می باشد که قبل از آن حتی سال 2018 تنها یک مرتبه تاکاتو دچار مغلوبیت شده بود و بعد از آن تمام مسابقاتی که اشتراک نموده است تنها ظفر به دست آورده است. توجه میکنیم به همین سبقت نیمه نهایی که بسیار 2 چهره معروف و شناخته سیاره در رقابت نیمه نهایی وزن تا 60 کیلو نیرو سنجیدند. اگر ما همینجا با تاکاتو نظر اندازیم و نسبت به لطفاللویف کمی خسته می نماید و باوری که قبلا او داشت در اینجا احساس نمیشد و ببینید چقدر یک پرتافت عالی رو لطفاللویف انجام داد و توانست صاحب اولین وزن خود گردد. پس آن همه انتظار بودند که تاکاتو قصاص میگیرد و یک پرتافت عالی میکنند و حتی این لحظه هم باز بحثی داوران رو به میان آورده باشد که باز باور نداشتند که لطفاللویف پهلو افتاده باشد این پهلوان ژاپنی رو. ببینید حالا باز پس میبینند در حالت تکرار هم میبینیم چگونه این پرتافت عالی بود. در حقیقت پرتافت خیلی خوب بود و طریق ویدیوداور همون متخصصان یگان کمبودی و بهانه نیافتند که امتیاز رو بازپس گیرند. مربی لطفاللویف رو دیدید چگونه خرسند میشه و حتی با این امتیاز رو با ایپون وای کنند بها گذاشتن زیرا که پشتی تاکاتو پورا به زمین رسیده بود و این حالت بود که تمامی همون اشتراکچیان مخلصان متخصصان رو به حیرت گذاشت. واقعا صحیفه جالب من فکر میکنم به همون تقویت گفته‌های مرادعلی که بسیار هم تحولات رو به وجود آورد. لطفاللویف واقعا هم امروز مقابل همین میزبان مقابل
як паҳлавони шӯҳратёр ва асосгузори гӯштини ҷудо як ҳунареро нишон дод ки бибинед ки ҳаллуки дохила ва боз ҳам ончунон ба дасти чап таваҷҷӯҳ кард ки бисёр то ба нуқтаи ниҳоӣ. фикр мекунам баъд аз ҳамин партов ҳамагон лутфуллоевро муддаи асосии қаҳрамоншавӣ баҳо гузоштанд, зеро ки акнун ба худ боварӣ дучанд пайдо намуд. ана бозиҳои олимпӣ оянда ин лутфуллоев номзади асосӣ барои ба даст овардани унвони қаҳрамони олимпӣ аст. нав шукуфтим паҳлавони ӯзбек. ташаккур, бисёр ҷолиб, бисёр лаззае ки баён кардем. акнун боз ҳам бо қирғизбоев рақобати ин паҳлавонро дар сабқати ниманиҳоӣ тамошо мекунем ва воқеан ҳам ин ҳам як саҳифаи ҷолиби дигар дар муборизаи боз ҳам ду тан варзишгари кишварҳои осиёи марказӣ ки яке аз ӯзбекистон ва дигаре аз қазоқистон. гусман қирғизбоев ҳамагон пешгӯӣ карда наметонистанд ки ӯ метавонад то ба марҳилаи нимниҳоӣ ояд, зеро ки дар давраҳои муқаддамотӣ вай якчанд ҳарифони қавии ирода дошт. қирғизбоев чихеле ки мо мебинем қаблан дар навор дида будем, дар марҳилаи чорякниҳоӣ тавонист рақами 3 радабандии ҷаҳонӣ Папинашвилиро дучори шикаст намояд ва баъдан муддаӣ барои қаҳрамоншавӣ гардаду ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёбад ва дар марҳилаи нимниҳоӣ ӯро лутфуллоеви аллакай қаҳрамон барои миллати худ интизор буд. шумо пешгӯӣ карда метавонистед муродалӣ ки инҷо кадоме аз онҳо метавонад қаҳрамон шавад, пирӯз гардад ва ба марҳилаи ниҳоӣ барояд? бале, ман албатта чун дар ин лаҳза шарҳ медодем, ман бештар такя ба паҳлавони ҷопонӣ доштам ва аз ин паҳлавони қазоқ дида як нафари дигар дар ҳамин вазни зери 60 кило гӯшти мегирад, ӯ хубтар мегирифт дар он ҷо, ҳатто ӯ ҷоизадори қаҳрамони ҷаҳон аст ва ҳеҷ кас бовар надошт Қирғизбаев имрӯз ба қисмати ниманиҳоӣ барояд ва Лутфуллоев партовтояш ҷолиб буд. бовар кунед аз аввал хеле ҷолибияти гӯштини ҷудоро нишон дод. чӣ тарзе ки дар муқовимати паҳлавони мизбон ҳунар нишон дод, ин усул ҳам шабоҳат ба ана ҳамин усуле ки воқеан ҳамчунин буд, яъне ки ҳалуки дохилиро бисёр ба тартиби баланд ки дар гӯштини миллӣ мо ҳам бисёр роиҷ аст ва хеле ҳам маъмул ҳам ҳаст. ман ҳамин афзалияти Лутфуллоевро дар ҳамун бо гӯштин бо ҳамун Собиров дар назар дорам, Ришод Собиров ки ҳамун мактаби ҳамунро гузаштааст, ҳарду дар вазни 60 кило. паҳлавони пурқувват рақибро ҳам пурқувват мекунад. имрӯз дар Тоҷикистон ман фикр мекунам, имрӯз ки муҳтарам Нориён ба ҳайси ноиб аст, ман боварӣ дорам ки имрӯз ҳайати дастаро пурра мекунад ҳамин паҳлавонони хуб. бибинед чӣ гуна ҷолибияти гӯштин. ҳатто дар ин ҷо паҳлавони қазоқ агар тавассути сар худро ҳимоя мекард, метавонед хансоки макитиянд, чунки чунин ҳолат метавонад ба саломатии инсон бисёр хатар дошта бошад. инҷо фикр мекунам ҳамон боварие ки Лутфуллоев баъд аз пирӯзияш бар Такато буд, инҷо ҳамон равшан гардид ва ӯ тавонист ба худ боварӣ пайдо намояду ин варзишгари қазоқро як партофти олӣ намуда роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор намуд. баъд аз қаҳрамони ҷаҳон шикаст додан, ба фикрам дигар ё рақиб он қадар барои ӯ қадар ҷолибият мушкилӣ надошт барои афтодани паҳлавони қазоқ. рақобати дуюми ниманиҳоӣ ҳамин вазн шурӯъ мегардад ва воқеан ҳам боз ду чеҳраи саршинос ба ин марҳила роҳ ёфтанд. албатта намояндагиёни ҷопон ва гурҷистон ҳам хеле дар зергурӯҳи худ хуб зафар ёфтанд ва оҳиста оҳиста ба тадриҷ барои ширкат дар марҳилаи ниҳоӣ ин ҷо ҳам заҳмат ва талоши бештаре ҳам карданд. ва фикри шумо дар бораи ин рақобат? баъд аз шикасти Такато аз Лутфуллоев, тамоми мухлисони мизбон умеди худро ба Нагаяма доштанд ки вай то ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёфта буд ва рақиби ӯ онҷо варзишгари гурҷи Чихмияни буд ва ҳамон оғози ин рақобат хеле умедбахш буд барои мухлисони ҷопонӣ, лекин Чихмияни тавонист қавииродагӣ як тактикаи усули хоси худро интихоб намуда як лаҳзаи ҳасосро истифода бурда як партоф намояд ва рақиби худро дучори шикаст намояд. фикр мекунам он лаҳзаро муродалии хубтар метавонад шарҳ бидиҳад, зеро ки он ҷо шораи шумо будед агар хато накунам. ман медонед, ман чун лухуми дар ин ҷо дар бораи паҳлавони гурҷӣ сухан кардед, ба ростӣ ҳамин ҳунари ҳам паҳлавони гурҷӣ ман боварӣ надоштам ки ба қисмати ниҳоӣ расад.
ҳатто ба ин унвон расидан ҳеҷ кас бовар. ман чун боло низ қайд кардам ки дар дидор бо паҳлавони украинӣ мушкилӣ дошт. дар ҳамин ҷо ҳам ҳеҷ кас бовар надошт. ва системаи мунтахаби ҷопониро бубинед, дар вазне ки агар дар он ҷо агар барои як шикаст дошта бошанд, дигар нафарро ҳатман барои қаҳрамонӣ сафарбар мекунанд. баъд аз анамун қаҳрамони ҷаҳон шикаст хӯрданд, такя ба ҳамин карданд. аммо дар ин ҷо Нагаяма натавонист ки албатта дар муқобили паҳлавони гурҷӣ мубориза барад, чунки гурҷиҳо дар усули камарбандӣ ҳамчунин усули дигар хеле муваффақ аст. ва лухуми он қадар чусту чоло гӯштӣ намегирад, аммо санҷида дарк карда гӯштӣ мегирад, фаҳмиши баланд дорад. бо ҳамин тартиб изофа доштед? як хусусияти махсуси ҳамин чихмиянеро мехоҳам қайд намоям ки вай як тактики хеле хуб буд. Вай як усули хоси зидди ҳуҷумиро истифода буд. дар аксар мавридҳо якчанд рақиби худро зимни истифодаи ҳуҷуми онҳо контрҳуҷум кард ва имтиёзи заруриро вай доро гардид, ба даст овард. ин як хусусияти махсуси чихмияни буд. чанд пирӯзияш ҳамин васила қатӣ шуд. бубинед, ҳатто рақиб ҳуҷум мекунад ва дарҳол зери чангор мегирад, аксулусул нишон медиҳад. бале таваҷҷӯҳ мекунем чӣ гуна ин ду чеҳра ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфтанд, ду чеҳрае ки албатта барои медали тилло инҷо муборизаро баъд аз чанд фурсате оғоз хоҳанд кард. фикр мекунам дар гурӯҳи худ, зергурӯҳи худ Нагаяма он қадар рақибони қавие надошт нисбат ба зергурӯҳе ки онҷо Лутфуллоев буд, онҷо Чихмияни буд. гурӯҳи Нагаяма нисбатан сабук буд ва ин ба ӯ имкон фароҳам овард ки то ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ ёбад. дар як даврозод буд, дар рақобати дигар намояндаи Кореяи Ҷанубиро шикаст дод, варзишгари Олмонро сабқати дуюмаш баъди даври озод, даври дуюм. аксаран паҳлавонони номдорро озод мекунанд дар давра. бубинед қаҳрамонони ҷаҳонро, паҳлавононе ки номдор ҳастанд, онҳо озод ҳастанд. радабандӣ албатта ин манша мегирад. ва дар сабқати ниманиҳоя чун инҷо мушоҳида кардем ва боз ҳам паҳлавони гурҷӣ чӣ гуна ба ин марҳила роҳ ёфт. анамин дидор бисёр ҳам дидори хуб аст. ҳоло бубинед Артём бо лухуми чӣ гуна гӯштӣ мегирад. ҳатто Артём боварӣ надошт ки ба ин ҳолат меафтад. ҳоло мебинем, чун дар боло қайд кардан нориён бисёр ҳолати хубро. ҳамин варзишгари украинӣ Артём Лесюк зимни рақобаташ бо Чихмияни вай лат бардошт ва чанд муддат ӯро табибон кӯмак расониданд ва бо як сари баста ба майдон баргашт, лекин аз ин ҳолат фоида бисёртар рӯёнид Чихмияни ва пас он баъд аз ин тавонист имтиёзи заруриро доро гардад ва роҳи худро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор намояд. ва баъдан мо ҳамагон шоҳиди финали ғайриинтизори ин вазн шудем. Чихмияни бар зидди Лутфуллоев. бисёр ҳам шарҳаш васеъст, бисёр ҳам таваҷҷӯҳ ба ҳамин вазн буд, бисёр ҳам ҳарду як муборизаи ҷолиб анҷом доданд. агар боз ҳам дар агар бубахшед, агар мо инҷо ба ҳамон оморе ки инҷо мутахассисон ба мо пешкаш мекунанд диққат андозем, онҷо бартарии комилро Лутфуллоев аст, зеро ҳамон нишондодҳои қаблӣ ки ӯ дошт нисбат ба рақибаш хубтар буданд. аммо ин варзиш аст, дар ин ҷо як рақобат метавонад майдон тамоман ин нишондодҳо ягон бартарие ба ту надиҳанд. ва воқеан ҳам ҳамин майдон дубора ин гуфтаҳои шуморо собит кард. муродали боз тақвияти ин гуфтаҳо ки буданд, агар мо таваҷҷӯҳ кардем акун ки чӣ гуна ин ду чеҳра ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтанд, аммо боз ҳам инҷа бисёр паҳлӯҳои дигари норавшан ҳам боқӣ мондааст. ман аз аввалин рақобатҳо вақте давраҳои муқаддамиётӣ буд, ман дар он ҷо пешгӯӣ мекардам ки ба ҳатто мухлисон ҳам медонанд ки ман гуфтам ки ман Лутфуллоевро дар қисмати финалӣ бо Такато мебинам. шояд дигар ӯ паҳлавони ҷопонӣ Такаторо шикаст, бо дигараш Нагаяма. аммо бубинед ки ҳолат тамоман дигар шуд. лухуми бисёр тактикаи хуб дошт, бисёр озод гӯштин мегирифт ва кас бовар надошт ки ба ин марҳила расад. бубинед ҳатто ҳуҷумҳои Лутфуллоев 100% зиёд аст. аз аввалин дидор Лутфуллоев бисёр ҳуҷуми хуб мекунад, аммо лухуми бисёр тактикаи хуб
یعنی میآموزد رقیب را و منتظر میشود کی رقیب هجوم میکند سوء استفاده از هجوم رقیب او را شکست دهد. аслан ман интизори он будам ки лутфуллоев боз ҳамон партофтҳои олии худ ҳамон ичиматаи худро инҷо истифода мебараду ягон имтиёз ба даст меорад, ҳадди ақал як имтиёзе ба даст меорад. Лекин ғарид чашм дошт боз ҳамон аксулҳуҷуми чихмияни буд ки аз як ҳолати ба ҳуҷум гузаштани лутфуллоев истифода буд ва бо аксулусул тавонист як имтиёзи аввалини худ вазариро соҳиб гардад. ҳатто камфаъолӣ паҳлавони гурҷӣ ба чашм мерасад. бубинед ҳоҷиё метавонад ки дар ин ҷо ӯро шидо диҳад, чунки лутфуллоев бисёр ҳуҷум мекунад, ӯ дасткашӣ дорад аз чанголи рақиб. ҳоло чӣ хулоса мебарорад довар? ва ба сабқати чорякниҳоӣ ва ниманиҳоӣ таваҷҷӯҳ кунем, итминон қавӣ мешавад ки ҳамин эстафетаи ҳамон усули ба худ хосро лутфуллоев идома медиҳад, аммо дар муқовимати паҳлавони гурҷӣ комилан сабқаташ дигаргун аст. бале, афзалияти паҳлавони узбек ба чашм мерасад. бубинед ҳамон аз боло доштан ва даст гирифтан, дасти чап гирифтан, дасти рост ҳоло гирифтааст ва бисёр ҳам имконияти хуб аст. чун дар ин ҷо муҳтарам нориён қайд карданд ки интизор буд мардум ки ҳамон усулро дубора нишон медиҳад гаштаю баргашта, аммо гӯштин аз пешгӯӣ надорад. тафаккур аз техника баландтар меистад баъзан ҳолату. чӣ хеле ки шумо мухталиф қаблан қайд кардед, чихмияни интизори ҳамон як лаҳзае буд то аз аксулусули худ истифода барад ва ҳамин ҷоз агар мо шоҳид шавем мебинем ки вай то он лаҳзаи ба ҳуҷум гузаштани лутфуллоев аслан бартарӣ нисбати лутфуллоев буд. гӯё ки чихмияни интизор буд ки кай лутфуллоев ба партофт мегузараду аз ин ҳолат вай истифода барад, зеро ки чихмияни қариб ки ягон партофт кӯшиши партофти хуб карданро ҳам надошт ва ана ҳозир қариб омадааст. ҳозир ҳамин ҷо лутфуллоев кӯшиш менамояд ки учимата кунад, лекин иштибоҳ мекунад. аз ин ҳолат хеле хуб чихмияни истифода мебарад. ман ҳамин лаҳза худ лутфуллоев дар ҳайрат буд ки чӣ буд ки дар ин ҳолат ман ба ин ҳолат гирифтор шудам. ба мисли чоҳкан зери чоҳ лутфуллоев имтиёз аз даст медиҳад ва баъд аз ин ҳолат лутфуллоев аллакай дигар шонсе надошт, вай бояд пеш мерафт, кушода мешуд ва боз аз ин ҳолат ҳамон чихмияни хуб истифода мебарад ва ҳамин ҳолатро таваҷҷӯҳ кунед. дастро бибинед чӣ гуна он қадар кӯтоҳ баркашед ки мувозинатро гум кард ва ибтидо амали паҳлавони ӯзбекистонӣ буд. ин ҷо барои бо муваффақият агар лутфуллоев ҳамин ҳуҷум мекарду ҳамин корро таваккал намекард шояд муваффақ мешуд. тариқи шидо бубинед ду шидо дорад. дақиқаи охирин буд. ин ҷо акнун боз ҳам ипонро инкор кардам ва акнун вазари баҳогузорӣ шуд ва акнун идомаи сабқат дубора нишон медиҳад. бисёр як иштибоҳе ки бисёр ғайри чашм дошт. хайр акнун ин варзиш як ҳолате буд ки бибинед ки ҳангоме ки аз боло медорад аллакай ин амалро 2, 3, 5 ҳатто 6 маротиба ҳам истифода кард, натиҷа надод ва дубора баъдан боз тартиби сабқати худро ранги дигар бахшид ки аллакай иштибоҳ ҳам кард. фикр мекунам инҷо мураббиёни чихмияни ва худи ӯ хеле хуб кор карданд, тактикаи хубро баро рақибро хеле хуб омӯзондан ва ин гуна ҳолатҳоро хуб истифода бурданд. аллакай лутфуллоев дилшикаста шуд баъд аз вазарӣ. бале, вай дигар шонс надошт, вай ба пеш рафт, кушода шуд, кӯшиш мекард ҳар лаҳзаи худро бо партоф ягон имкони хуб истифода барад ва аз ин ҳолат чихмияни тактик як хуб истифода бурда қаҳрамонӣ ба даст овард. ҳамин аст лаҳзаҳои ғайри чашм дошт. ҳамин аст боз ҳам як малакаи хоси варзишгар ки метавонад дар 2 ё 3 сония нақш ё мавқеи худро комилан дигар кунад ё баръакс. ҳар касе ки ба ин таҷриба, ҳар фарде ки албатта ин ҳунарро дорост метавонад ки дар майдон боз ҳам бештар ғалаба ба даст оварад ва мо бисёр як лаҳзаҳои ҷолибро бо ҳам дидем аз рӯзи аввали сабқатҳои мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар ду вазн. ва дӯстони азиз ёдовар мешавем ки ноиби президенти федератсияи гӯштини ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон Парвиз Нориён ва шориҳи варзиши телевизиони варзиш Муродали Тешаев бо мо дар суҳбат буданд ва албатта сабқатҳое ки боз дар рӯзи дуюм сурат гирифтанд дар вазнҳои мухталиф, як вазн миёни мардон ва як вазни дигар миёни бонувон, ин ки дар вазни
66 кило ки шумораи иштирокчиёнаш 92 нафарро ташкил мекард ва дар вазни 52 кило ки 57 нафар бонуони кишварҳои сайёра номнавис буданд ва ҳунарнозмоӣ ҳам карданд. пагоҳ шумо метавонед дар ҳамин вақту соат боз ҳам муфассалтар роҷеъ ба истеъдоди ин варзишгароне ки дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон ширкат доранд маълумоти зиёде гиред. барои суҳбат мо барои даъват ки моро пазируфтед ташаккур мегӯем ва дӯстони азиз барномаҳои дигари телевизиони варзиш идома доранд. то ба дидори дигар сарфарозу муваффақ бошед.